no muri Saudi abakogwa muri Saudi kwe kwemeze nkuko umufasi ifoto cyo mugo muri bitoke mukayitangaza ko muko muhamugisha ngamurangisha none mugisha arangura abazimiye mugisha umuntu ari muri Saudiya yo mufasha gute umuntu muri Saudiya kabisa nakubera iki mutaje kubwira ambasade abakonzi mufise ambasade ko iki mutagenda kumwisaba ubufasha mugisha nukwirirwa abanda ku ma Facebook abwiye ndaya zo muri Saudiya ziko zirakora ubumara nta kindi kwirwa abandagaza tarara nawe ko naramutokesheje ngo akazi goje gukora akazi gukora mu nanira gaca yishinga ngo buraya akazi umukobwa mugenza wawe nk'umwana wawe ukavuga kushusho mete ngo yishinze uburaya ngo hanyuma igipolisi kiramufata ngo rero nari namutokesheje ngo ngaje gukora akazi office yawe ni yitanga akazi office yawe ni yihe yitwa gute itanga akazi auza kwitindaya abandi imana babari ntaco mufata muteza urubuga abantu ngo ndaya muteza urubuga abantu ngo ndaya haje ndaya imenyindi ushaka kumenya mugenzi wawe kandi ndana utandaya bijya bintu sivyiza haje muza watesha urubuga abandi bana nawe yo bari ndaya mureke simaka ushugenda mutangaze ngo akazi uko agiye kurubaya ngo hanyuma igipolisi kiramufata sivyiza caramufashe nubwere mubwire ambasade muvugire nayo kumuha akamenye w'umuhamugisha ibaze frame sivyiza frame hano no muri Saudi abakogwa muri Saudi kwe kwemeze nkuko umufasi ifoto cyo mugo muri bitoke mukayitangaza ko muko muhamugisha ngamurangisha none mugisha arangura Nshuti zanje muraho mumeze gute mumeze neza nta byinshi navuga kumbure muraza kumunyishura muri commentaire ariko reka ndamucira umugani utaraburogwa avuga ngo nobunywa ngo nobunya utaranigwa garamye avuga ngo ijuru riri hafi ibintu nk'ibyo uyu munsi kumbure wibereye ngaho waratorotse wibereye ahantu akazi kagenda neza ariko ntuzi ivyejo sindakwifurije ko wozonyitura nawe kubera ko byombabaza igihe nobona nawe uje kumbwira ngo reka ngo vyancanze nkuko nyine byama bishikira n'abandi ndakwifurije oya muri make avuga ati abantu bose afatiye ku video ijyana natangaje mu heze yukumbure hari abantu bafatira n'ibiganiro mu mvahe no mu njahe batumviriza neza murabona hariho ikiganiro cyujya mu mwigeme two turarangisha yabuzwe irengero mu ndwi heze hanyuma natangiye ndangisha tumurondeza kugira ngo tubeho twamubona hanyuma Imana iraduha turamubona twamubonye bitugoye mugo twaramubonye urumva twamubonye apfunzwe kumbure kwa mutado nyine mu mutakurikira ibiganiro niyo mpamvu ndababwira mu ncamake kuntu ibintu ikiganiro cyo cyifashe kumbura afatiye ngaha avuga nyine ivyo kumbure yumvise canka atazi urabona hariho yitwa Audrine twari twabuze ahari hanyuma tuza kumenya ko afunzwe wamufashije rero kugira ngo ave muri kontra yarari aje kumurondera akazi niwe yatubwiye amakuru yiwe hanyuma rero yaravuze ati akazi yakora naka ubu rero byamabaje cyane kubera ko yavuze ivyo bintu twebwe urumva iyo dushize nkuru hanze
uri karayivuga bari live avyivugira so kuvuga ngo nivyo twikurira mu kanwa je ntagina kwiye mu kanwa ivyo ngo mvuge hanyuma umuntu yivugiye ikintu turamubahiriza ariko nta vyemeza ko ari ukuri yuko bijyavuze ari ukuri kuko umuntu mufa n'ikintu ashaka kuvuga ko wakora iki kandi utagikora noneho n'abantu benshi muri commentaire baravuze ati yaramubeshiye ntiyakora akazi k'uburaya ariko mugomba je nabivuze yagakora atagakora rero jiwe ntibindaba gusa icyo tuzi cyo no kujya ari umwana mutoya kubijamo naho ntaho bimenye ntaho babigiyemo uburo bavuga ati kubwira ikintu gutabaza mugisha ni gutumwanya ababizi n'abamaze kuntabaza hanyuma bakishugwa byari byabacanze cyo urazi ko ndabakunda none niyaza kanyitura nzomwakira hanyuma ati mwo kwitura ambassade ndaje ndabahanura kwitura ambassadeur n'umuntu aje antumbereye ndamubaza ati none mwa mwarashikiriye ambassadeur muramubaza ikibazo canyu hari abatubwira ati ambassadeur twaramwandikiye ntiyatwishuye ntarasoma je namavuga no biganiro uyu mu ambassadeur dufise muri Arabia Saoudite ameze neza iyo afise akanya canke iyo yabonye message arabafasha je namaze kubibona kandi kenshi ariko ntibisobanura yuko ambassadeur acakora vyose hari ivyo adashobora hariho n'ivyo atorongera umwanya kuko ingorane ni nyinshi hari n'ivyo atamenya amenya ari uko abibonye twe twabishize hanze ndibaza yuko aho nakosa ririmo ikosa nuko gusa wowe upfuye kuvuga ko mburi ibyo utazi ariko ni uburenganzira bwawe kuvuga ivyo icyo utazi gusa nuko hari habo bifasha dufasha kandi bashima kandi niba toshima tw'igihugu dukora n'ikuwa cy'Imana burya ndabizi ko tubadukorera Imana yibona ko twamara ko twitanze mu byo dushoboye hanyuma wigize igitenga umuyozo umwavu iyo bavuze ibintu runaka ugasanga birababaje nure nk'ubu bavuga turi indaya nimburi yo woco babaranga bavuze ngo indaya kandi uriyo nimba wumva akazi kagayitse byiza woco gaheba gukora ibindi kandi nawe you look like so nuko bimeze rero nta byinshi je navuga uriya uyavuze ati mugisha ntawe uzi intumbero afise kumbure yashatse ko dushira n'isura yiwe ngaha twayishizeho nawe yibone mu kwisheni kwa Daniel Mugisha nimba ari yashaka nta kibazo ariko tamumenya imvugo mukoresha kubera nta uzi byejo iyo ugiye kuvuga ikintu kenshi wiyumvira uvuga ati none nkubona anje ejo no shikanje kibazo byogenda gute sinzandikira ambassadeur ushobora kwandikira ambassadeur ntakwishure kubera ko afise akazi kenshi canke sinzi none abishura bose ushobora kwandikira wakurungitse bajya aba boss banyu batwara ama agence ntakwishura gahera no kwezi ukazanduruka ukagira ibyago birebire ahanirirwa ndatangaza ibintu nk'ivyo bakandikira ama agence yabarungitse bagatelefona message ntizishugwe abandi ngo vumiriya nturya ntugira iki nk'ubu ari umukanyi wanyeretse ingorane afise no kuri yabanje abwira ko batamugaburira ndavyumva munyambwira ati nukuri ntibangaburira aguma bimbarira ngira ati kumbure ne blague gushika naho jibanga ndabikwereka bakajya bagaheza bagacamuzanira utuntu duke kwisahani nyene imisigazwa imitagaranye n'ubugufa ubuguru bw'inkoko ubugufa zimwe bakwiye kwimisoso avuga ati none gabasha ibi nivyo rimwe kabiri gatatu ibintu biragoye nk'umuntu bitangaje nk'uwo sikuvuga ko atayibwiye ofisi yarayibwiye nta kimufasha yarandikiye hariya kuri ambassade uri kuravuga ntibaramwishura kumbure ofisi akazi keshi yarandikiye ntuzenya ivyo izo ofisi zahiwaye muri Arabia zikorana zo mu Burundi nta kibaramubwira urumva ko nko yaragerageje mugabo nta kibaramubarira tubisize ngaha twebwe
tukongera tukamenya uko tubibaha ugasanga bice biraboneka urumva nk'abo tuba twafashije ariko simpaka nyine nkawe ngushime kuko uracahiriwe uracyari muri kontra oya waratorose barabimbariye ko biri kose kumbure muri commentaire bazakunyishurira ndasavye mwe mudukurikira ngaha mu mumbire muri commentaire kumbure utarabura wavuga ngo nobunya ariko twibuka ko ari abantu babayeho nabi bafise ibyago bashigwa n'ibintu bikomeye cyane bagakenera ubutabazi buvuye no hino ndabashimiye inshuti zanyu nta byinshi mvuga ko yenda basangize gusa aka video ka Mukeshimana Eliane ati Daniel Mugisha ntacyo abafasha atari kubanikira ku mbuga ngurukana bumenyi sikizi mavuze ko mubima nawe wenda kwanikiye kubera niba babintu babishatse ko dukurikiye umva mu ndaherero kana numvise ko ndabumvishe ko yavuze n'umundi mukumviriza hanyuma ncenda basezera ntacu mufata muteza urugabano no muri Saudi abakogwa muri Saudi kuko kimeze nkuko umufata ifoto cyo bwo mu cibitoke mukayitangaza ko muko muhamugisha ngamurangisha none mugisha arangura bara abazimiye mugisha umuntu ari muri Saudi yo mufasha gute mufasha gute umuntu muri Saudi kabisa nakubera iki mutaje kubwira ambassade abakozi mufise ambassade ko cyo mutagenda go muyisaba ubufasha mugisha nukwirirwa abanda ku ma Facebook abwegeza ndaya zo muri Saudiya ziko zirakora ubumara nta kindi kwirwa abandagaza tarara nawe ko naramutokesheje ngo akazi goje gukora akazi gukora munanira gaca yishinga ngo buraya akazi umukobwa mugenza wawe nk'umwana wawe ukavuga ko shosho mete ngo yishinze uburaya ngo hanyuma igipolisi kiramufata ngo je nari namutokesheje ngo ngaje gukora akazi office yawe ni yitanga akazi office yawe ni yihe yitwa gute itanga akazi auza kwitindaya abandi imana babari ntacu mufata muteza urugabano ngo ndaya muteza urugabano ngo hagenda ndayimenye indi ushaka kumenya mugenzi wawe kandi ndana utandaya bijya bintu sibyiza ntacu muza watesha ubw'abandi bana nawe bari ndaya mureke simaka ushugenda mutangaze ko aketse uko agiye kurubaya ko hari mu iposi kiramufata cyose byiza caramufashe nubwo ari mubwira ambassade muvugire meyo kumuha akamenye w'umuhamugisha ibaze friend si byiza bro hano ngo iyo bateye ibuye mu bibwa ikibweje nico riba ryagemye blessed murakoze cyane